Moyo baka kabsat nga halos inaldawon nga prito, sinigang, tinuno, tapos priton tuman ulitin. Diya mo kasla reunion pa din iti mantika kada sabaw dito'y kusina min. Iso nga malanglango kami. So tatanga aldaw na panunot mi nga ag-break kami man pailaeng kindag iti nakasanayan mi nga luto tila mas. Iso nga agdaing kami man mo. Gaputa kastoy mo ti tiyempo na dito ayamin nga kada malum nga agtudon. Iso nga napamot agipakpakat ni tatay iti bobonan no screen trap. Gaputa medyo aduman iti naalanan kat sayang mo't no iprito lang manen, makolesterol kamla una yun. Iso nga imbes nga masabawan no mamantikaan manen, napagdesisyon na mimutan nga agdaing kami mutan tauray ta na init mut iti aldaw. Kin syempre fresh na fresh pie ako nada. Kat sakbay ko nga ibilag dinalusak pay laeng dagitoy. Nikat ko dito siksik na ta di da kayat no at siksik na dagitoy tilapia, and then iginudwak la jiting nga natap no maukrad dito tilapia. Tapos kin dito karpaw no karpit. Siyempre inikat ko dagitoy bagbagis nang dito asang nahang ko inikatan tada kami mutlaeng iti agsida hang mimut nga panglako. Kit deta karpa nakabaybayag kumot nga ginudgudwa ta kutsilyo la kada tabas ti buneng me nakamudmudel damot nagriga mo nga magudwa deta ulo na ket mabuto nga mo tabaka masugat dito nawanen awan ti pagkarawak no kwan. Karawa iti masida kasya. Sika mo nakagri-green minded ka. Ket gaputan nalpas mimot nga iniwa-iwa dato yun apo ko binalnawak mo ten ati namin anon tapno no maikat digitoy dara-dara na kin. Syempre inulit ko nga kinita pakada pinabatbati nga bagis na kataraken itingilaw no kwaw no bingraw. Ket agbalim nga surit no kwan iso dito ig-igasen no kada jay lasag iti lamesen. Ket gaputa maldaw mot lang nagpaluto naktisi daw mikintoy kapsat ko. Ngem gaputan na umakanumot iti lamesen napan nagalat ti bunga iti tarungan ta iprito na kano. Ket habang i-prepare na di pamigatan mi ket in-prepare ko latamot detoy pangibalnawak detoy lamesen nang limugnak lang iti sukakin asin tapno no han kano bingrawon may metbet lang adda suka na kinno mas kayket mo ti adda aroma na mabali mo mot ikan ti pabinta bawang laurel suka asin tapno habang malutluto angot na pailaeng mabisbisin kan kasjay. Ket habang nga maimarmarinate napankumot in sagana daytoy pagibilag ako napangkumot inikika dagiti daddo mga sangasanganan ta kinabayag na nga dimi na usaren agtubo pay dagitoy pundasyon na daytoy pagibilag ako. After 10 hours ay nga naanjok lang DJ. After manong hours lang mga may salang siguro syempre nanganak mo't pailaeng at syempre agkapsot na mo tumari nga madimangan lalo ket awang kwarta kay hangom DJ in takpan nakababad na syempre in mutan ibilag kon nung sakbay nga nagibilag nakmut aket napanakpay lang nangalat ito gaw nga pagbatayak tapos nagchinelas na mo tay medyo nangato ti hills na nga kunada ta syempre nagriga mot iti basit nga kunada ta di na kunay maturog ti aldaw nga min ide syempre baot-baot o agsangsangit na lata mo nga kangkana sa di da mo pinag-cherry for aya ay ket habang nga agi dapdaplag na mo kadagito nga lamesen ay ket dumayo mo dumot dagito bingraw kadangilaw dito lawlaw kon ngem di da makaasideg ta syempre nabasa pay lang ket maangot na pala datay suka na iso nga medyo handa pala makadisso-disso iso met ti pagmayatan na no adda suka na dito madaing ket itan iso data tay kabuuan na datay nadaing kon ket sapay la kumatahan na nga isapsapa iti panagtupak ti todo na tapno no mas nabaybeg met laeng nga mamagaan kaya kung sawa ka na sa usual na ulam subukan nyo rin ang magdaing. Swak sa panlasa, swak sa budget, at higit sa lahat, swak sa kwento. Hanggang sa susunod naming pagkain, baka bukas tuyo naman. May apay kasyag, tagtagalog nakmutan. Kat iti nagmalam, day titi result na day jay, inbilag ko medyo dry mat isunan. Sapila ko mataginit man ulit no bigatin, tapno no, may ulit ko nga maibilag. So ajay lang for today's chika mga takabsat. Sapila ko mata di kayo maumuma, agyaman na kada kayo, kita kitsinton sumaruno manin. Bye!